Sisi, my sister. Mahlalela. Sokutheni? Benzokutshengisa lapha sisi. Untshengisani kuthiwa kwenze njani? Lapha kule mpahla zabantwana njalo, impahla zabantwana abancane ama napkin amaphampa lawo. Kule maphampa la ngathi ngangungamaphenti abantwana umntwana uhlaqoke. Akusela sidingo sokuthi utshona ufake eplastikini uhambe usiya lahla ngaphandle ulahla ngaphi ngaphi. Yabo. Kade udakiwe yini Mahlalela uzontshengisa amaphampa uthi ngwenzeni mina? Ngwenzeni amaphampa? Khathi udakiwa ngithi. Khathi preparation sulungisile. Eyani? Khathi kuyabonakala. Yini ebonakalayo Mahlalela? Khathi ukuthi abantu ababoni. Yini phela ababoni nini? Sisinto esigcwele ebantwini bonke la. Sona Mahlalela udiba ukuthi ungadakwa. Sonke isikhathi ungadakwa ubuzo okhuluma udodo wakho kimi la. Uyinkhona okukhuluma. Sokulomguni esiswini. Sisifani ngakutshela mina. Lapha utshengise Mahlalela uyanihlolela ubona ukuthi kulezi insuku ngizimukile ngingaka ngizizimukele uzontshela ukuthi ungitshengisa amaphampa. Awuzibona utshekile. Intshekani? Kanti wena ubona uhamba ngathi Intshekani? Sisi ungabona suhamba njengedada susithwele. Hayi suka uzombhulisa. Akula umuntu ongakwazi. Hayi kuhambe Mahlalela kanti yini oyifuna kimi? Wena nxa ufunani kimi? Khangela nje yabona la. Hayi lapha kule 0 to 3 months. Ufuna ukwenzela lula ipreparation. Hayi Mahlalela. Kumbe ngiyetshengisa yena umguni. Umguni umtshengisa ukuthi kwenze njani? Ipreparation yafuneka sisasifuna into eziyangisa. Hayi phakathi kwabantu bonke uqamba umguni umtshengiselani khona lokho. Khathi akula umuntu ongakwazi ukuthi wena lo mguni beli lokhu. Insenzani lo mguni? Manje belihle. Ukuthatha ngakho nokuhamba ugcwalisa amanga line yonke leyo uthi mina lo mguni. Ukuhleka lo muntu licala yini? Manje ngimi lawe lapha sebengathi usisi simbone ebhizi lo Mahlalela. Ngalihleka linga lo mguni. Sisakula umuntu ongakwaziyo lapha ngaze uzame Kanti ukuhleka lo mguni licala yini Mahlalela? Hayi wena kwekela ukunihlolela manje. Sisamfuna ukukhuluma kakhulu. Hayi. Umuntu ozithwele uvele kakhulu uyagcwalela ngiyakwazi. Wothi ngitshengise la. Unthengisani? Ungahluphi. Ngizayitshaya ifoni leyewe la khathana le 0 to 3 months. Isongenzeni ngayo. Ngeke usuthenga le 3 to 6. Hayi hamba Mahlalela. Hamba le foni yakho le. Uzangikhumbula iba le preparation. Hayi hamba. Isisu sibonakala. Isisu sani? Maybe ngama-twin. Ngubani othende sisu? Kodwa kuyafihla. Into yaziyo uhamba umani indaba zabantu akusuke hamba manje. Utshela abantu bonke. Uyazithanda indaba zabantu ukuhamba usugcwalisa iline yonke yona. Ungamzalela umfana uyakunika inqola Hayi suka. lenkomo. Shidi man. Hayi